Emakhosini umhlambululi isigodla amanzi intaba umlilo umhlaba ekuyiyona efaka intaba umoya oyingcwele oyehlisa umoya. Ngaloko thina asibona abantu beshelter ukuthi manje yonke into esiyenzayo siyenza under shelter. Siphiwanga indumba, asiphiwanga igodlo, siphiwe imvelo. Kula silungisela abantu khona. Ngisho uhlola sisuke sesihlolela ubi nami, ngisuke ngihlolela ukwazi ukuthi ngisoyenzani kwimvelo ngoba angikwazi ukukisa kwimvelo usesenamacala. Imvelo kwamele kube khona ukuthi manje siyasizilile. Indaba yikho lapho. Ithi inkulumo ithini itopic? The danger of involving ifamily yakho kwijeni yakho. Hayi isikhathi sokuthi nazi amaqiniso. Kukhona sihlukene ngobizo. Sihlukene. Kukhona lo bizo lolu lokuthwasa. Leli lokuthwasa yes iyaninda ukuthi ifamily be involved you know. Kodwa ke ekugcineni kube khona futhi abanye ubathola ukuthi ifamily ayizingeni. Now ngifuna ukukhuthaza mntana wethongo ukuthi kungani kungafuneki umndeni kakhulukazi abomlanjwana uma abazali bangazange bashade. Kuyaye kube khona imfihlo eziba khona zomndeni abangafuni ukuthi manje uloku ureport ukuthi ngiphupheni. Ingakho mawuqala i-spiritual journey sakho baduka noma wena uyabaduba because of ivusa isichitho kuqala yona. It's meant like that. If ikuvusela isichitho uyangiunderstand. Kusho ukuthi kuba nesichitho uzondane nomamakho, uzondane nobaba wakho, abosisi bakho, iyenzwa ngamabomu le nto ukuthi ngoba always you report ukuthi uphupheni, always you report ukuthi kuyenzakalani ngeyibonakaliso. So bavala leyo nto leyo, ingakho kuvuka lo mlilo. No at a later stage mase bakusebenzisile ukuthi uwenze lento abafuna ukuthi ungene kuyo, then ifamily you can't divorce ifamily, izozibuyelela yona ngokwayo. Kodwa umama uzothola ukuthi manje uyayifoster. Namhlanje abantu bamile abekho kuma journeys because of umama uthi akazingeni ngalezini. Uba thola ukuthi umama nobaba wakho noma umndeni wakhe awuzingeni ngoba bayazi ukuthi bona ifoundation yabo abathakathi khona abasebanezilwane khona lapho khona abasebenzisa imithi emibi. So uzobabhaca. Ingakho ke kwamele mawucala spiritual journey, if you are supported by ifamily, okay, good luck. But if you are not and nabo bakusupporta family, it can be ukuthi bafuna yonke information ubaphe yona. So that's the danger yani yoku-involve the family. Uphupha ugogo athakathi and vele bosozwile ukuthi yebo bayakhuluma ngogogo wakho. Akudingi wena mawugifted uphiwe awuxoxi ngomthakathi. You get my point? Like ukuthi komunye ulunga lomndeni ukuthi hey yazi ugogo na wena umsebenzi wakho kwamele umkhulekise, umsebenzi wakho kwamele umhlambulule. Deep ngikhuluma ama parables. Kwamele uye emanzini uthi ngizohlambulula ugogo ophilayo ngoba ekugcineni once angashona lokathakathi wazi, because kwamele umkhulekise ukuthi aze aconfess yena ugogo. So bahlanjululwa abathakathi bebelunga lomndeni ukuthi bangashayi kuzwakale. So wena umsebenzi wakho as a gifted person ukuthi bonke laba abathakathayo, bonke laba oboniswa bona ukuthi bayenzani, wena kufanele ukuthi ngizohlambulula ukuthi ngiwise lobuthakathi abenzayo, ngizogqilaza yonke izilwane lezi abaziphethe for umndeni. Umsebenzi wakho. Kodwa umsebenzi wakho ngoba ungazi uloku uyapepereza utshela abathakathi bendawo ukuthi hayi ugogo uyathakathi bazoza bazomnceda against the family. We do have abathini abanikazi like bendawo la uzalelwe khona batholana kanjani ukuze babe yicembe elilodwa, batholana mabaflyer beza kuwe ukuthi wona uyathakatha, wona uyathakatha. So bayayiqinisa ikingdom yabo, iculture yabo ukuthi alright. That's why uzothola ukuthi la kule area enikuyo abantu abasebenzi, abantu nanoma abasebenza bayindawo akuna
ma-renovations akunanto ephucukayo kodwa niyasebenza kusho ukuthi i-area lapho amantombazana khona awashadi so iyenzwa abanikazi bendawo lonto leyo so ngingayilapho ngoba ngiyabona ukuthi ngizongena ngapha ngibuyele futhi kule ndaba yokuthi involve umndeni kufana nanoma ngabe emndenini emsamo uyaphahla uyaklenza wenzani kusho ukuthi icala lasemsamo liyakudinga ukuthi usuke uhambe uye kumsamo omkhulu imvelo ngoba uma uzothi uya spiritually gifted then bakuphahlele kulomsamo oneyigora ngisasho namanje wazi ukuthi ijeni yakho uyosebenzela eceleni kwesicathulo. Do you get my point? Uma spiritually gifted and then uphahla kwamele ngisanibuyisela into very important ukuba concern ngefoundation yakho ukuba concern ngomsamo ngoba niphahlela imimoya ebuye inishaye nina ngoba mawuphahla ngabe kuvukani ku very important not wonke umsamo clean not lonke idlozi li clean so ingakho ngisho ngithi uma uzitshela ukuthi umndeni bona abazokulekelela you are going to be weak spiritually uzoba yile nyanga noma umprofeti noma as someone who is spiritually gifted or weak because of you want the very same people abakumonelayo ukuthi babe la kuwe uyazalwa umama uzalwa ubaba oba nomona because of kakhulukazi le gift ayiveli ichamuka sho ukuthi vele beyifanele ithathwe ubaba ithathwe umama kodwa ke ngenxa yokuthi bona bayenze into zabo mase ithathwa uwe kube nomona futhi again so kwamele ube umntana owazi ukuthi kunemfihlo kamoya awumani nje udedele amaphupho akho awumani udedele ukuthi sengiyisaphi ijeni ingakho ke manje bavusa bavusa isilwane thizeni esizonenza ukuthi kube ngathi kunesichitho kuyaliwa la ekhaya and manje uyabheka yiki into enilwelayo ukuthi nje bafuna ukukususa ukuthi uyekele ukupepereza. Please don't forget to like and subscribe.